کردستانی جنواندا نوچه رادیو دنگی گلدن باش گذارین هیجا ایرو هفته تباخی 1025 روزا پنج شنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده ساعت 16 امی دنوچه نوا روزی ده پیشکش بکن دما آزادی ری برا پویه. اندام کنسیه ری برا پجاکی فواد بریتان جان فیر آخوی و گوت رژیم ایرانی پشتی شر 12 روزان به اسرائیل ره ده هر وارد هلوشینه که کور جیایه اف هلوشین نتنی جالی لشکری دیه دالیه پارادیگماتیک و ایدولوژیک دیه رژیم ایرانی به هر آوایی فونکسیون خواه وندا کریه و مدل که نهجی لشون خواه به جه نکریه فواد بریتان گوت که لهندر پارستن تیک چویه هلال شیجی بوی خیالک وها دوام دکه برنامه نوکلری جی دربه که گران خوار دالیه آبوری کریزه که مزن هیه و هگمونی خواه یا هریمی جی وندا کریه فواد بریتان بالکشان دلسر هلوستا تفگر خواه وها گوت ام وکه پجا که وی کریزا رژیمی جبو گل ایرانی وکه درفته که نود بینن حتی که رژیم اراده گل ناس نکه آزادی و دموکراسی قبول نکه نکاره خوشوان کریزان رزگار بکه دوی زخت و زورا به 10 سالان دومان دیه تیک بکه ترک بکه ایدی پولیتیکای که خمینی بونه ایدی پولیتیکای خمینی بویه سمبولا تیک چونا رژیمی گل به تمامی باوری خواه به رژیم ناینه میناکا ویجی شورشا جان آزادیه رزگاری رژیم لسر بینگاه آزادی دموکراسی و وکویه دناسکرنا اراده گلده اگر اف نبه وی کریز کورتر ببن و رژیم جی هلوشه به تایبتی جی گل کرد جواکا ایرانی تاوی همو ظلم و زورداریه جی دخوازه خوش آزادیه بدومینه جواکا کرد پیشکتنه که سیاسی جنیز و دشوپینه و جهر سناریوی را آماده پجا که جالی سیاسی ریخستنی و پارستنه و دقونا خواه یا هری خورده ام ده هفسنگیا دنابرا کردستان و ایرانی ده بونه هیزکه دیار کر وکی پجا که امی لسر بنگاه آزادی دموکراسی و وکویه جی دیالوگی ره وکری بن پجا که وکه ریا سیامین لدیجی پروژین توتالیتر و دورخستنی لجی چارسرین انترناتیف راستین و پراتیک و آماده لدوی دیالوگ نل سر بنگاه مکانیزمین خاپینوک و اولهیا رژیم بن پجا که جبوم سوگریا مافین گل کرد و بداوی آنینا ظلم دیروکی تکوشینه دمشینه ام جبو ایرانه که مدرن دموکراتیک و وکف تدکوشن ام وکوی زایندی سیاسی زمانی نتوایی اتنیکی و چاندی دپارزن لی ام دبینین که رژیم هینا جی میتنگری اخواه لسر خوزا و گل ددومینه وکه پجا که امیلی دیجی ویران کرنا جینگه تکوشین خواه بدومینن اگر رژیم برسوا داخوازن گل نده دمن دجوارتر جی لپیشا وی رژیمینه افسروکی پارتیا یکیتیا دموکراتیک یا پیاده خریب حسو تیکلداری گشدان لسوریا آخوی حسو درباری روشا سوریایی ده پشتی هلوشینا رژیم باسی ده گوت گشدان بلز و خطرناک این پشتی هلوشینا رژیم باسی بالا جهان کشاند
همو علی ماتما ایمان کو چاوا کومکه کو هین دلیسته تروریستان دیه کاری بو به حسانی بگیجه درین شامی. اف یک بوی جه فکارن. حکومت هاتیه آواکرن پرچبونا دهندری سوریایی ده کورتر دکریه. هن آلین ناونتوایی جی پشتگیریا و نزکاتیا یک آلی دکن. اف جی سبروجا ولد دخل ناوا مترسیه ده. سوریایی بنزکاتین یک رنگی نایب ریوبرن. چارەسەری تەنێ بریا پرۆژەیەن دەموکراتیک کو هەموو پێکهاتەیان ناس بکە پێکانە. gelên Sûriyeyê dixwazin pergala demokratîk ava bikin. Numuneya vê jî li Rojava pêk hat. Xerîb Heso di dawiya axaftina xwe de wiha got. Di dawiyayê de dê demokrasiya li Sûriye bi ser keve. Ji ramyar Rêber Abdullah Öcalan re ji bo dengê ramanê azad û adaleta radîkal silav ji neteweyekî ku raman ne wek çekek siyasî weke meşaleyeke mirovatiyê dinirxînê re we bi me da hînkirin ku hêza rastîn ne bi çekan bi behreya guherîna têgehan e. Paradigmaya we ya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê ji bo hemû gelan fersendeke mezin e. We diyar kir ku dema adaletê weke azadiya mirovan were fêmkirin ve diguhere çalakiyeke şoreşger. Me bi vê wateyê kûr felsefeya we xwend. Me tiştên di gotinan de nedîtibûn dît. Ev projeyeke ku civakê ji devleta navendî rizgar dike, siyasetê li ser bingeha pirbûn, rûmet û hevnasînê jinû ve pênase dike. Em xelkê Ermenî pir baş dizanin ku bêadaletî û bêdengî çi ye. Em pir baş dizanin tunekirina dîrokê çi ye lê em di heman demê de dizanin em ê çawa li pêşa rojê vegerin û xwe jinû ve ava bikin. Ancak paradigmaya modernîta demokratîk ya we dikare ji bo gelan aştiyê bîne li rojhilata navîn. Banga we ya dawî ya aştiyê ne paşve kişandineke beyana rastiya ku tekuşîn nayê wateya nefretê ye. Bangeke ahlakî ya ku jimrina her bijiyanê ku jimrinê ber bijiyana azad ve diçiye. Hûn bi tenê nînin dê xeyalên we nayên dîlgirtin, silav û hezkirin. Koordinatora Konseya Giştî ya Ermen a Bakur û Rojhilatê Sûriye Anahîd Kassabyan. Rexstinên civaka sivîl ên Almanyayê li dijî biryara dersînorkirina Mehmet Çaqas ji bo Tirkiyeyê kampanyaya imzayan da destpêkirin. Kampanya ji bo xîtabî Wezareta Karên Hundirîn a ser Saksonyayê biborin. Konseya Hundirîn a Saksonyayê jêrîn bike tê meşandin. Kampanya ku ji bo xîtabê Wezareta Karên Hundirîn a Saksonyayê a jêrîn bike tê meşandin. Meclisa Mafê Mirovan a Navendî pêşengiya kampanyayê dike. Daxwazên bingehîn ên kampanyayê wiha ne. Karûbarên dersînorkirina Mehmet Çaqas divê demil dest were rawestandin. Li Almanyayê divê pêvajoya penaberiyê ya adil û zelal ya xwe dispêrê serveriya hiqûqê were meşandin. Almanya divê li şûna hevkariya bi rejîmên otorîter re helwesteke alîgirê mafên mirovan zelal raber bike. Divê dawî li krîminalîzekirina çalakiya civakî û siyasî ya Kurd bê anîn.
فدراسیون دموکراتیک علویان فدا و یکیتیا جنین علوی ین دموکراتیک دا که به هولدان دستوردان دولت دیچالکیا بیر آنینا حجی بکتاش ولی ده بتوندی شرمزار کر فدا و دا که به دیار کرکو اف نیزکاتی انجام رژیما قیوم و لدیجی باوری علویان وها دوام کرد. دولت هول داده که علویان آسمله بکه کنترل بکه و اگر که بسر نکوه هول داده تو نبکه ام وان پولیتیکا ان ناس دکن تشهیر دکن و رد دکن فدا و داکابه هری داوی گوتن ام علو بونا دولت رد دکن دف جریا حق و قادن جمان بردن بله ام علو بونا دولت ردکن دف جریا حق و قادن جمان ده برنادن امی دستور ندن آسملاسیونی تەوی پێوەژەیە ئاشتی و جوواکە دەموکراتیک ژی بن پێکردنین لە گرتیگەهان بەردەوام دکن ڕێڤەبەرە توهای دەرێ چکوورۆڤە لوقمان ڕێڤەبەری توهای دەرە چکوورۆڤە لوقمان شامان باڵکشاندە لەسەر لیژنەیە ئیدارەیەک و بەردانە گرتیان تاڵوق دکن و جەزایên دیسپلینێ ددن شامان گوت کو مافێ تەندروستیê yê li dijî girtiyan weke çekeke tê bikaranîn ger biçin jî daxwazên wan piştî mehekê dû mehan an sê mehan têne bicîhanîn di heman demê de di veguhestina girtiyan de bo nexweşxaneyê de ji pirsgirêkên ciddî jî çê dibin di heman demê de di veguhestina girtiyan bo nexweşxaneyan de jî pirsgirêkên ciddî çê dibin wekî din rêveberî di esasê xwe de ceza li ser ceza ferz dike Luqman Şaman destî şan kir ku peyamên ku piştî banga rêber Abdullah Öcalan ji bo aştî û diyaloga jî hatine kirin û got girtiyên siyasî hetanha yek ji wan jî komên ku herî zêde beşdarî banga aştî û civaka demokratîk bûnine Şaman dawiya axaftina xwe de got divê nasnameya Kurd weke naskirin mafê çandî werem sogerkirin û çavdîriya bêalî were damezrandin Kulê Alî Rîza Eraslan di dema qedexeya ku sala 2016 ya derketina derve de li navçeya Amedê Sûrê şehîd bûbû piştî 7 salan hestiyên kurê wî di qutiyekê de radestî malbatê kirine piştî ku Ajansa Mezopotamyayê dîmenên ku Alî Rîza Eraslan weşand gelek derdoran bertek nîşan dan Alî Rîza Eraslan ji her kesî ku xwest ku beşdarî serkeftina pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd bibin Eraslan wiha dibêje Komisyona Meclisê jî civiya divê gelên Kurd Türk îdî vê êşê nekşînin em aştiyê dixwazin lê beşeke heye ku alîgirê şer e ev beş ê şerxwaz him ji me û him jî ji dewletê dixwe em dibêjin îdî bes e û divê aştî çê bibe û Kurd jî wek her kesî azad bijîn Eraslan koma gerîla ku çekên xwe şewitandine bi bîr xist û wiha got ew zarokên me nin daxwaza min ew e ku her kesê nexweş û ne nexweş tevan ji zindanên werin berdan divê rêber apo were azadkirin dixwazim bêjim ku meseleya aştiyê bi dewletê vegirêdayî ye eger dewletê gav bavêje her tişt wê baş be lê xuyaye ku dewlet jî ditirse Eraslan herî dawî wiha got êrişên li ser zimanê Kurdî û nasnameya Kurdî di dema pêvajoyê de bûne sedema kêmbûna baweriyê ev nabe divê dewletê baweriyê bide gelê Kurd
زمانی من کردیه و اگر که از به کردی باخفم توی چما ایریش من بکی دوی هر کس دی پیواجوین وها ده بالدار به و جبو آشتی هول بده کومله چند و زمان یا آوستای دی یکی تباخی ده هاتا گرتن جنان برتک نشانی گرتنا کومله دان نازم ارواشی وها گوت ده اتمسفر آشتیه ده سازی زمان یا آوستای یا ازمیری هاتا گرتن ام کرد و روشه شرمزار دکن کسی اف زمان ندایمه اف زمان زمانی میه زمانی دایکه یه وکه گل خودیه مافی خونه دوی دولت جوی ذهنیتی را دوی دولت جوی ذهنیتا قریش رزگار ببه اگر آشتی پیک نیه و شر هین گران تر ببه رویوریا کوملیا لیکولین و پیشخستنا زمان کردی کردگه اویندار اکپولوژی افتشت آنی زمان او نه ایریشای کمینه دخوازن چند و زمان و هنرا کردی تو نبکن اف فرگال او قاسی دجبریا ما یا کولسر هر قاده ایریشی زمانی مدکه سازیا ما یال ازمیری جی به بهانه کی پوچ و راستی بهانه کی پوچ و نراست و هاتا گرتن اف جی نشان دده کو هنک کس نخوازن آشتی چه ببه لدیجی ایریشان وی تکوشینا ما جی دوام بکه هف سروکا کردگه عارفه اراسلان جی باله دکشینه لسروان خالان جبو هر کسی آشتی و کوی پیوسته دوی ام لهم بر نرخین هف رزدار بن زمانی ما نرخی مایه ای هری مزنه هیمیم همون نرخین میه تو آشتی و چارەسەری بێ زمان نابێ حتا کوردی نەبێ خۆدیستاتۆ پەروەردەیە کوردی پێک نەیە ئەمێ دەست ji vê tekuşînê bernedin. بله نوچه داوی سرفرمانداری پاراستن یه گانایی جولیوس دبراه و راگهاند که هلیکوپتر کوان یا لشکری کتی اخواری ده داخیانی دوها هاتیه گوتن ده هلیکوپتری ده سه اندامین تیما هلیکوپتری و 5 ریویجی هبون همویان جیان خواه اجدستانه ده ناو کسین جیان خواه اجدستانن وزیر پاراستن وزیر جنگه زانست و تکنولوژی جی هنه جیلوس دبراه جی گوت بویر تراژیدی کنتواییه و داخواز کرکو ویل همو سازیان فرمی آلیان دالقینن و شنی راگینن حتی انها تکلداری صدما قضایه هلیکوپتری تداخیانی و آگاهی ین فرمی نهاتیه پاروکرن هم هاتن داویا بلتنخوا حتی بلتنکی دین بمینید خیر خوشید